Mislim da definitivno me najviše iscrpljuje krađa mog osobnog prostora. Ono što me najviše iscrpljuje, to su, moglo bi nekako reći, promjene, pogotovo one iznenadne, znači i onda sve nešto što se odjednom jako promijeni i u tom onda i kad se tada poveća kontakt s ljudima koji recimo nisu za mene neki sigurni ljudi, kada imam takve dane koje zahtijevaju puno novih radnji ili samo radnji koje nisu toliko uobičajene i pune su znači, interakcije s ljudima, znam da će doći do meltdowna. Kada sam bila mlađa i kada sam imala više energije, tada sam možda mogla više izdržati i čak izbjeći možda meltdown, ali sada znam da će se u takvim nekim situacijama u kojima ću morat puno promijeniti taj neki moj običajni dan i sve ono što ja imam posloženo kako bi bila dobro, kako bi bilo ok. Sada znam da ako se nešto promijeni da će do toga, a iako to naravno duže traje i što je više tih stimulusa, znam da je neizbježno da 99% znam da će se to dogoditi, ali ono što znam sada je i da će proći i da to nije nešto zbog čega se trebam ponovno okrivljavati ili sramiti ili tako nešto. Znam da će doći, da će to proći i da će ponovno sve biti ok. Tako da sa jedne strane, iako i znam da će doći, znam da će doći češće, kada znam da moram imati mirnije dane, sada kao starija, opet nekako prihvaćam i to kao nešto što je u redu, mislim nije u redu, ali mogu i s time živjeti. Ljudi. Ja sam znači i autistična i imam ADHD, što je jedna jako komplicirana situacija, jer stalno imate osjećaj da vam je mozak u sukobu. I mi smo ona grupa, za one koji vole stavljati u ladice, koje su prije zvali introvertni ekstroverti. Radim posao sa ljudima i zapravo volim razgovarati s ljudima. Volim smislen razgovor. Volim kad mi neko dođe pa razgovaramo o poslu, o odrastanju, o prijateljima, o takvim stvarima, znači o nekakvim situacijama, znači nekakav smisleni razgovor. I takvi su mi razgovori recimo opuštajući. Međutim, postoji drugi razgovori gdje imaš osjećaj da se moraš opravdavati. Takvi razgovori me čine jako umornom. Gdje te ljudi pokušavaju uvjeriti u nešto, a ti si svjesna da ne smiješ ući u zamku, naročito na poslu, u zamku objašnjavanja. Ja imam svoju firmu i vrlo često moram biti jako oprezna u tome, a ja ne znam šutiti. Imam kolegicu za koju sam 100% sigurna da je autistična, međutim ona to ne želi znati, priznati. Ne želi ići na testiranje niti ništa i tvrdi da nije autistična. Ona uglavnom šuti. Ona šuti, jednostavno ne ulazi u komunikaciju sa klijentima, jer može si to dopustiti, takav nam je posao, a znači razgovara samo osnovno, ono što se tiče posla. I zapravo je svjesna isto da je to umaram. Ja razgovaram puno, ja sam potpuno drugačija, glasna sam, jako puno govorim, jako puno objašnjavam dok radim, znači jako volim objašnjavati što radim i zašto radim, to mi je iz nekog razloga jako bitno. I vrlo često me to u nekom periodu
odvede u užasan umor, pa čak i meltdown. Danas manje nego prije, zato što sam se prije užasno puno maskirala. Danas imam dovoljno godina, imam 55 godina, imam dovoljno godina da si mogu dopustiti da se više ne maskiram kada to nije potrebno. Što naravno nije dobro za odnose sa ljudima ili sa obitelji, jer niko ne želi razumjeti zašto ste se odjednom promijenili, a takvi niste bili prije, misle da sad glumite, a kao prije je bilo sve u redu, a sad ste počeli nešto glumiti. A zapravo je suprotno. Prije sam glumila, a sad sam onako kakav jesam. I to je to. Sada si mogu dopustiti da kada osjetim da sam na rubu, da jednostavno kažem stop, uzmem si slobodne dane, jedan ako treba, više. Mogu si to dopustiti. Zato što znam da je to dobro za mene. Zato što znam da ako ostanem jedan dan kod kuće i odmorim se u tišini, igrajući igrice. Znači, ne mora biti ništa, ležat ću cijeli dan u tišini, bez televizije, bez muzike, bez ičega. Igrice su mi isto utišane. I samo pustiti mozak da preslaguje nešto u igrici. Obično imam takve igrice koje su mentalno totalno nezahtjevne da si mogu odmoriti mozak. I onda na taj način funkcioniram odlično. Već dugo nisam imala panične napadaje, već dugo nisam imala meltdowne. Za depresiju još uvijek pijem lijekove i to mi je ok. Pijem i za šećer isto dugo lijek i to mi je ok, moram ga piti, pa tako i za depresiju. I eto, to je to. Ono što me najviše iscrpljuje je život po pravilima i standardima koji mi ne odgovaraju. Ono kad moram zanemarivati svoje potrebe da bi drugi bili zadovoljni, to me najviše iscrpljuje. Previše socijalnih zahtjeva odjednom, to spadaju i neka očekivanja za koja ja nemam kapacitet. Da, iscrpljuje me što moram živjeti kao neurotipična osoba jer ne postoje akomodacije za odrasle autistične osobe sa nižom razinom podrške. A samo zato što smo niža razina ne znači da ne trebamo podršku. Iscrpljuje me što moram biti funkcionalna. Iscrpljuje me što moram raditi na način kao neurotipični ljudi. I onda kad mi treba odmor, taj odmor si ne mogu priuštiti. Ili ako si ga priuštim, većinu vremena se osjećam krivo jer sam nekome teret. Ili me drugi vide kao ljenu i neodgovornu. I onda se zapravo ne odmorim. Tako da zapravo najviše me iscrpljuje maskiranje. U nekom sam trenutku svog života uspjela više manje sve svoje karakterne odlike objasniti i pronaći njihov izvor. Međutim, ono što mi je uvijek ostalo enigmatično prije dijagnoze autizma bilo je zašto ja toliko šizim, nepojmljivo šizim, kad mi se nešto u stanu pomakne i ne vrati na mjesto. Mislim, nisam si taj tip neurotičnosti
ni na koji način mogla objasniti sve dok spektar nije došao u igru koji je u potpunosti obavio svjetlošću to pitanje u kojem se ja jedino u stanu zapravo osjećam popuno sigurno i opušteno. Ovo je moj sigurni prostor i naravno da ću u tom prostoru, ako ne postoji onaj striktni red koji moj autistični mozak treba, osjetiti kao da mi je netko maknuo tepih pod nogama, jel, ako mi se pomakne neki predmet i ako me se o tome ne informira. Ako ja moram u vlastitom stanu tražiti, ne znam, otvarač za pive, ja sam gotova. To jest, tako je barem prije bilo. Sad kad se razumijem, popuno drugčije reagiram u takvim situacijama. Ali sve dok nisam imala riječi za to i neurološku sliku koja bi mi zaista pomogla da razumijem odakle takva reakcija, takva izuzetno intenzivna reakcija potječe, dok to nisam imala, za mene je to bila totalna apstrakcija i nisam to mogla staviti ni u koju ladicu. Donošenje odluka, određeni zvukovi i kada me se ne razumije.